Biden yanyuze muri Cape Vert ari mu nzira yerekeza muri Angola. Uruzinduko yari amaze igihe, yarateguye rwibanda cyane ku mushinga munini wa gari ya moshi ugamije kugabanya amabuye y'agaciro ajya mu Bushinwa. Ubuyobozi bwo muri Guinea bwatangaje ko ejo ku cyumweru abantu 56 bapfiriye mu mvururu zadutse kuri stade ahaberaga umupira w'amaguru. Kuri ubu hakaba hatangiye iperereza ry'ibyabaye intandaro y'iri bara. Perezida wa Chad Mohamed Idriss Deby yatangaje ko igihugu cye cyasoje amasezerano n'Ubufaransa yemerera abasirikare babwo kuba igihugu mu rwego rwo kugira ngo ibihugu bibeho byigenga binagire ubusugire bwabyo. Ibi bibaye ariko mu gihe Uburusiya bwagura ingufu zabwo mu karere ka Sahel karimo na Chad. Muri Afurika y'Epfo abantu barenga 50,000 baraye bateraniye mu mujyi wa Cape Town mu birori byo gucana amatara mu gihe yitegurwa iminsi mikuru y'impera z'umwaka. Muri Madagascar inkende n'ibindi bisimba biri mu bwoko bw'utunyamasyo bigera kuri 900 byari byarajyanywe muri Thailand byagaruwe ejo ku cyumweru. Thailand izwiho ubucuruzi bw'inyamaswa zo mu gasozi akenshi zijyanwa ku masoko ahenze muri Vietnam n'Ubushinwa.